twakutangirira eshaha n'iz'Agacencwire ebiro by'okwezi n'ebirabiro na bishatu okwezi no kwa mwenda omwaka n'2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabe ntukusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunza kwakire mtu y'amakuru kuturagaruce tuyije n'amakuru ombwejwire. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe Sako ekiruhaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Agacencwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni yayahanditsa okwate bendera ya NRM hantebe yo bwa president. Declare Museveni Yoweri Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Kuyanja bayeshka kororo okurisa President Museveni okwehanditsa. Issue on fighting corruption. Ekisembayo yensonga yokulwanyisa obukenu. Abambara basibo mu mashemererwa bwanyuma ya President Museveni okwehanditsa. Kirihoza basi baza kororo. Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe Sako ekiruhaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Agacencwire ombwejwire President Yoweri Kaguta Museveni erizoba yayihandikisa okwesimba bwa President wa Uganda omukarora kabona akenkumibiri President Museveni no kibine cha NRM. Want to reiterate aharisha 3:58 z'akasheshe President Yoweri Museveni ubwe yahikasitebe kikuru ekitongore cy'urukuru byo kuteza karuro mu ihanga echa Electoral Commission mu rubo wa Kampala okwehanditsa kwesimba bwa President bwa Uganda mu karuru kabona k'2026. President Museveni yabashendekerezi bwe nyamunyunyuwe kandi uri minister w'ibyo bwegese n'imizano Janet Kataha Museveni n'abandi abari mu President w'ekibina cha DP Norbert Mao Speaker Anita Mongi kandi bwanyuma yo kushijima ibihandiko bye yahamebwa kwesimbaho ahabwa President mu karuru k'2026. I, Justice Byabakama Mugenzi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. kuyaheza kwehanditsa President Museveni kandi w'ekibina cha NRM yagambira abanya-Uganda okwarukuza kongera kutungura ihanga. So where we are moving to now is to again convince the people of Uganda of what has been achieved in the past and what we are planning to do now. At Kololo, I will say more in the afternoon, but really we have got two major thrusts. Thrust number one is to work with the middle class and the investors from outside to completely transform Uganda from a lower middle income country, which we are now. We are no longer a least developed country, we are now a lower middle income country, to high middle income country moving towards first world country. Yashabe minyeto okurindebe NRM kozire okwihezo mu bwebembezi. So
Please, when you find our children going to Dubai, what are you going to do in Dubai? Eh? Here we have got more potential for more jobs than the Dubais can have. Eh? We've got everything here. Muleka obugaga wano nimugenda yuko okukola ng'abaddu gye mugenda. Nze sifuluma, there's UN now, there's something UN is going on. Nze ndi wano mbyange. President Museveni niwe yaba okubanza kwehandikisa kwesimba bwa President omukalulu kabona ak'Enkumi-26. Abandi ababagireyo kwehandikisa bwa President harimu Elton Joseph Mabirizi ow'ekibiina kya Conservative Party. Abandi abarikwenda kwesimba bwa President nibakyeyongyera kwehandikisa okukomanya enkyakare obwo kwehandikisa kurakingweho. Aha bwa TV West and Elias Rutugusa. Elias Rutugusa tugumuza muna makuru enkuyanja y'abantu erizoba bayishuka chai kororo omuri Kampala okubasa kutangira President Yoweri Museveni bwanyuma yo kwehandikisa okwesimba bwa President wa Uganda omukaruro akabona. Enkuyanja y'abantu kandi enkunzi za NRM ku rugo mu bicweka bitari bimwe na bimwe by'ihanga erizoba bacira chai kororo muri Kampala okwakira President Museveni arikuraga kwehandikisa okwesimba bwa President omukaruru k'Enkumi-26. Nabwanyuma bamukwase bendera ya NRM kandi bamuragana sobushagiki omukaruru kabona k'Enkumi-26. He led a number of wars to liberate the country from dictatorship. In 1986, when he captured power with National Resistance Movement and National Resistance Army, he pulled the country. Preaching that bus of ours, please don't disturb us, just get out and stay there. Give the support to the president, while many other nations are doing not so well. Uganda is blessed by the God we trust, and I honestly congratulate you because this shows a very good picture that we are united and we are one people under God. President Museveni yasima ekibiina kya NRM cyari kuza kukwatira bendera habwa President omukaruru k'Enkumi-26 kuza Enkumi-31 ahabwo ku mwezi gw'omurundo gundi. President Museveni yagambira abahagizi ba NRM ababa berundanira ha chai kororo ebintu mushanje byarikwenda kwebembeza omu kisanja kirukwija omuri ebi harimu kumaraho obworo okutungura eby'obwegyese ebyo omwana arabe nashomera bushomo primary hamwe na senior okukora enguuto zikaza mutindo okongera kuretaho obusinge na nebindi. The third effort is fighting crime. Ensonga eyokusatu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. There is peace in the country. Waliwo emirembe mu ggwanga. Nobody can bring war here. Tewali akyayinza kuleeta lutalo wano. Because NRM will destroy him. Kubanga NRM ejja musaanyaawo. The UPDF will destroy him. Ejje lya UPDF lijja kumusaanyaawo. President Museveni niwe yabanza kwehandikisa okwesimba habwa President kandi naija kuhayanira entebe niyemwe na nabandi barumu Joseph Mabirizi owa Conservative Party na Robert Kasabanto wa NPP abayihandikise rizoba. We are going to ensure that the laxity of allowing a tarmac road to first deteriorate and then you come to repair it when it has already developed potholes, like the road from Mitiana to Mubende to Fort Portal, will not happen again. Tugenda kufuba okulaba nti obulagajjavu obubeerawo okulinda oluguudo ne lumala okuyenjebuka ng'oluguudo lw'Emitiana Mubende ekyo kigenda kuba nga tekiddamu kubeerawo. Manya ati Uganda mbarara zaguma omusingi abw'emyaka 5 yakuratayo
amashomero giti ngagumza muri gombekwa amarwariro enguto tonsemerirwe. We are so happy. Mbwenu nko kuturuza kuhereza President Museveni emyaka 5 no kugira ngo kamoto kwera kugamba ngo turinde ebitwarebere omuco kubanza ebitwarebere n'obusinge omubusinge nico kurebera Uganda. Umunya-Uganda no basa kwemerera okuritisizing government. Umunya-Uganda no basa kwemerera ozo mubara onyomarwa koko kwenda ozo mukaniso shome abo kwenda kugumya hwebe byona ebikozirwe harimo ebikorirwe minyeto ebikorirwe abacara ebikorirwe system z'abahinji ebikorirwe system z'abwe kwerinda turana byona ebintu nka Uganda bitekwa kurango byagumaho kabyanjana no misho mukora ngo Uganda batunge sente twaza omu apa cyo kubanza twine tekateka yo kubanza tujya President Museveni arese promoting security ezo njo kimwe ebirungi ebituganyugo mu President Museveni. Abandi barumo Robert Kyagulanyi owa NUP na Nandala Mafabi owa FDC kandi abantu bija kuyanditsa nyincha kade ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa. Webare Elias Rutugusa kashishikirizo chairman wa NRM kandi president wihanga yayihandikise mu butongoro kwesimba abwa president omukarura kabona akenkume 2026 aho muri mbarra abahagizi ba NRM nabagira ngo hati baza kuronda karuru no mutima gumwe bwa nyuma ya mukuru w'ekibina okwehandikise mu butongore. Ebyona byaba tankil akashozi boma orembo nimbarra. Neryo mutano mnonga ahabwa President Yoweri Museveni kandi President witu owekibine cha NRM ni mukimanya yayihandikise rizoba enkuyanja y'abantu erigire mbarara tutiriho za basi baza kororo konka mbwenu protecting the gain zo musite nyona nasigaraha President Museveni okunga n'abantu bawe koreka rukundo munecha abakororo kirimbarara no bareba bagoda no bareba bonyale President Museveni oye President Museveni oye winning oye ra emirundi abiri twena tugire ngo Museveni tukutabarusi okwehandikisa kandi niwe President wenka Victory guaranteed NRM oye President Museveni oye muzeyi akaruruna ingena % Rita atwachebera hachino gambachi NRM bode ya yero NRM uri tumachona Rita omwambara ari agarishire tuza kumuronda nko mukazi kumanya umuntu wahanzi kwenda mureke twatanise terezo mchara witogwa karuru kandi terezera na President Museveni akaruru mbwe ni nkunde kibina cha NRM kazarwa mutware bwa President Museveni nazarwaje nakoraje nashomaje nashwerwa natandika business buzimanye no businje President bajinabira mu ngalo twaza district ya Lyantonde omujucho wa president yanje kushaba abatura bonje kushajika ekibina cha NRM turwanise party zezuru kuhakanise ekibina cyitu cha NRM independent reka kuzombasi okanyurira mu radio no barumba shuma kugira ngo omukusingurwa shemererwe nabo bakushemere nayega kugira ngo omukusingurwa kwanje nazayo nkasima nabo kusima ninyihayo obuhambuzi bwingi nangwe nekisanje kikwije cyo myaka ndijo abatanwire stade ninjambo akaza direct abesimbere ante bisari zimwe na zimwe district age nabo bahaburwa shukuru munonga twagira ngo mwebembezi murungi ashemerere kuba nahikana n'abantu be kimwagishumuruzo ecyo kwikanisa n'abantu bawe mu communication entebe ya direct seat nejibwaho buryo umwe nobu yakuba umurema nazaho nobu yakuba umunyeto nazaho nobu yakuba umukazi nazaho enamba yona sofa ninjya turiyo bantu nka 50 plus kiringa 50 bashyikire no kurenga
Ekiganiro eki kyakitebekanisiibwe aba Forum for Women in Democracy na NRM Women League. Ekibiina ekirikulonda President Yoweri Kaguta Museveni akaruru omu disitulikiti egi ekya Muzeeyi tova ku Main basaba Uganda okwenja kuhagira President Yoweri Kaguta Museveni asinja akaruru k'2026. Muzeeyi tova ku Main ekibiina ekyayehireyo mu Uganda yoona mu Ntungamo district kurondera President akaruru. Ogu n'omurundu gwa kabiri ntwekoramu omurumo ntwepakira ahabwo burungi bwa NRM ahabwo burungi bwa President Museveni yatukorire kandi oburungi obu yatuhire ntuza kutambula house turebeka mu Ntungamo twihayo 100%. Nikirungi yaza kwehandikisa itwenka district ya Ntungamo yakuzarwamo kuzaho tukamuha support yaba nayihandikisa tukamushendekeza inyowe ecyandetaha no gambira abanyantungamo n'abanyayuganda batahi banje ngobu nibo bwire obu twatwahika aha birungi ebi President Museveni ebyatkorire konke ebi twatwahika nibikira akusenda bariza projects kandi zandiza kutuyamba mnondo itwa bacyara kugira ngo akikiriza kutwo bugabe twareberera abana bitu babishiki kandi nabo bagira ubushoborozi nkabacyara kandi n'ikindi munonga no family zitu hata mwana w'umwishiki natunga shi yazi kwingana nezo mwojo ngo kwariyo nabingo bworo mbantu abwa Paris model akatereze myoga abantu babaje Rosemary atire omwezi wa RDC y'Abantungamo yasima abanyantungamo awenkwatanze ibine cyekumkagira ekibina cha NRM. Bare kunda rwangisiriza mwe bare kunda His Excellency we Kaguta Museveni kandi mwe bare kukunda Ntungamo mwe bare kuba bakada. Aba TV West ndisenyomo Gideon na Sunday William na Anita Atkunda. Mwebare abanyamakuru betu hariho omushija omure rumuri Chicwamba Rubirizi district owito mukaziwe kandi nawe akena go munyanja abana omukazi anyina abana Nwagira Amidu nuwe yito omukaziwe Asimwe Madina obu yashanga nashoroma omwana akamutematema akamwita akagwaka kabo muri rumuri ya kabiri omuri Chicwamba habira zarira abana 12 abo mushija yamusigisa Nyoche nahurira kinkumanya ni mango go mukazi no musiza babe batine bwikiriza no makagabo omusiza abira yangine omukazi abira yangine kabira yangine wabo ebe bintu nebintu byisaka bimusigira hati omusiza yaenda gumena akozesa ki ebintu byo mukazi nitwe tube turi abapangisa aiza tusaba sente omusiza tuzimwima hati omukazi nawe kuyaba ryoko we yiza kusoroma ki otwani tweye kuyana soroma otwani naninuka nstamire mpuro mukazi yatere nduru ati iba yaende bibanza byewebi kuva muzogamo akwa bina abimutegekeramu atakubasa kutema kitocha atamuragire atakubasa kunogo mwani atamuragire mbwenu bwanyuma yebyo umwana kalemero abo kubona bona nakuri akenda kumwita kugerecho bunda guza agemo mukazi guza ubunda guza akiguza nesenta zumuyaho ogukuyaheza koro mu Rwanda yirukane emihore yakoresa kwita nukwe kwena go munyanja eya Rwizongo abatura barugo mu mbera bacwekereze ibintu byo mushija taka wiro na birobina ibakiza musange nyuma ho mwana soromo mwani ngo yamugira atkatwabe tuna tusinzire ko wabiro sinzire nanye nkaba sinzire kantara kutire togaruko mukoka sanga abana naho mukazi yamujya tubanzondeke namara kwesotinganiza koraki niza kuzanga ruko mbana banje babiri banyina abana atabwa cegenzu abatini bajosa kandi ekagire mu abana ekagarukire mu abana abazire nababa bawaho konka abana bakagumireho niraba already nanyiba mukirede mu muri inyumba isigara y'abana isigara itasa imbera iriho nekati nabakikoze orunakura tumukora na tumudambwe mu because sirire chibi because kati munagendo maso no kono na bisikade nubati muganyirwamu
omuganda gw'obusasi ennaku n'okucuramirwa byagwera abatura barweyeshera omuwodi yakyabandara bwa nyuma y'omushaija kucumika omuriro na petroli akoosya omukazi we n'omwana bona bakafeeraho. Godwin Nuwaha ow'emyaka 32 omuvugi wa bodaboda omu tawuni ya Kabwohe niwe yakora ekikorwa eki nawe akeyokezamu n'obwo araba atafiire. Imwe mwareba television bakugira ngo abantu nibabiita omuri Shema district tikugira ngo hariho bakutanga n'akayundo ngo bamwite ninga iron bars emitahingwa no nibitandikira butikiza no mu maka then bizamu amataka then orangunanka bamwisire so turuzingira abantu bingi muri Shema abwo butishirizana omumaka kibari kweta domestic violence narugura haro mushiya benda inda kwita teka ekiresere kino butikirizana omumaka konka nishaba nitwabacyara twareba ngo ibintu bya tubakari kwata ibintu byawo ubugenzere usige umushije umukayi kandi ni mwabashije nimbashaba yo wareba n'umukazi wawe umutikirizana umukazi mu bintu jirotiro ko tahuwanye inje kwijana mu hehe twatunga okumanyisibwa ngu ababiri batwire nibafa enshonga z'omubonano okumara kire. Nterire sumu angambira mukwakuzayo omukazi amubinga kuriya hakukora so niko kumugira nti mbwenu ezi nshonga chairman niwayi n'obushoborozi kuriya himukutura hata taho mu nshonga zanyu iyo atakubasa kuzitahamu akwibara uzumba obushoborozi abandi bakuyambe so omushaija niko kumuzamu naronda omukazi obwanyuma omukazi yatorokire akamushanga itendero mu banyabuzare babo so bakaza polisi bakagonzora ensonga zabo atukabihawira akiro kace umubuzo umusigazi agira ngo polisi mugizire ngo mukaza bena atura wenka nawe natura wenka okusya obara yetegereze byabo burizo mbajyango ekidaganci ry'amagezi niyo nimpabura abashija na nabakazi umuntu aragira ubutikirizana no mukazi we mwine kwetereza kubirareme buri muntu akwato. Polisi kwatanise n'abatura batwaranwaho mu irwaro rya Kabwe Health Center yakana kutunga obujanjabi kandi kutwamuhikaho atiyo yatugira ngo mukazi wa yeyokeze. Namba mwisi ya muryango ufana kujenye ko mukazi wanje asanga nawe yari imbere umunyura kunyura mutera mu naka muryango umukazi mutera muryango ngo hanze ombero gw'omukazi n'omwana yatwarwa mu irwaro rya Kabwe Health Center yakana okucheberwa. Gashakwa Onesimus Ndianabo na Maikwa Twachiri. Mebare twaza kumuraho nitugaruka. Agarukurataho omushijo mu rubirizi yito mukazi we nawe yayinago mu nyanja. Atogu babiri banyina abana atabwa cegenzu abakini bajosa kandi ekagire mu abana. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahiba rukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba
aha Skylight Hotel Rukunjiri ebirukukiraho tera noti mushanje mwenda 18 58 38 ninga noti mushanje noti mukaga 36 36 33 nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. wakozesa momo nobu inamani kukushashuje biwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning kodi kudownloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazimo rya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansugo mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahemu ito twe tuyo tumyo diplomat akatuka kanusira hanga waje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda beje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi fo mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereche cyo mwako kurugumuru rwanya mahembe sako ekiruha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mubaraye hangurire ekitereche cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga mu rubwizi bwera naganda mataji nkumuri censhama kazo omurembo mbarara hamwe n'itaje cyo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoche stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharizura mushaje 83 kinana na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo busingi.
emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Namakuru kote nkuru mu Eastern Division no muri Rukunjiri municipality yebemberwe omuramu Susan Kayange yasindika in charge wa Ngoma Health Center ya kabiri Jackson arunitwe okumara emyaka 36 omuchome obujuruzi obutwire n'uburetwa omukoti nibworeka ngo mushijogu akita omukazi we Inidi natukunda. Jackson arnitwe akita omukazi we birabu na mushanju byo kwa katane 2023 mu Rwena Nura Nyabiteto muri Buyanja district ya Rukunjiri. Ogwabiri amare myaka 3 rya rumanda okuseri izobo byasindwa ku mare myaka 36 kabura murro. All the time we have spent within this case, from the beginning of it, we are all seeking for justice, which we have got today. Surely, we have got justice, and we are smart with it. Yeah. So, the 38 years, which we are given to him, minus the remand period of 3 years, he's remaining with it 33 years fully. Abanyabuzare bakifa bebembirwa prida wabo basimira kimwe sharamu ya koti tube twiro mu koti ntwoza nawe konka kurugira okuyabena yahakana ngo wetarisire muntu koti riza yasharamu ya mukoma emyaka 30 kaga twohereze icyo bamusara nanye nacyakira nibaza koti omuramuzi tumanya mazina ge konka nini mwebaza iki yatkorera gasha kwa Dan Basibye namakuru ekitongole kya government kiri kujunanizibwa kubara abantu echa Uganda Bureau of Statistics kitungire okugumirwa okubara beji ombyange byatoro hamwe na Rwenzori abantu bagira ngo amashomera menji gakingire abwa kesharingo kabashomesa akaru kugendo bimesho. Ehuresi rwe baseline education census 2025 eriyo netambura kashobo mu Rwenzori na Toro kandi nshonge jegekerirwa kesharingo kabashomesa aho amashomero menji gakikingiro mbyangebi okurugira abakuru kurwo mu boss ehurege tebekanisibwe kurundane birukwata abeji abashomesa hamwe n'amashomero ngo itunga Uganda Bureau of Statistics umurimo gwitu ni data collection okutunga data ningashi evaro bihanga ukufaha kwitsaha abantu n'ibintu biyanga kokeri izoba munonga ecyaturetaha no kumanyisa abanyayuganda ngo tutandikire phase ningashi huriti ya kashatu yo kubara abana b'amashomero mu activity bayetsere baseline education census ari kuganiro n'abanyamakuru mu rukiko rw'abahiriza wo boardroom ya RDC wa Fort Poto abajekerwa kurwo mu kitongore cya Ibose nibagera ngo bazakora n'amashomero gigwire abwo namazima konka tubona amashomero gakigura reka make aga government abashomesa turire muri besharinga turushuwa ko kwita tuzakuzayo
of course ina twatangire kurra mboka private gari ngakora so nanaga government zigakubasa kukinga forever still gaza kushitwire giguru tikikamanyirwe yabahina kira karagitwe mu kutunga byone bari kwenda kumanya ku rugo muhuru yabetebekanisibwe ku maresa abitisha tubuze bice ahabeji amazina gabo emyaka nationality bazarwa nkahi n'abanyayuganda ninga then inabine IDs ni numbers izo nazo abazine bushaka capture details then abashomesa nabo ibibuzo tukubuza abashomesa amazina g'abashomesa emyaka yabo amahanga gabo bwo kuzarwamo then I think they have its numbers bakuru b'amashomera barayange ngo abeji n'abashomesa babo batababuza hariho ntebekanisa ki ikintu cyo twabuza kandi batugaruka mbati. We have offices, RDC's offices are there, what? Then the law takes its course. Amateka ngakwa. So tukayangira amateka gihanga abo kubechi no Uganda Bureau of Statistics. Uganda, it is representing Uganda's ideas. This baseline census is timely and truly welcome because once we have that data, helps us in our annual budgets and enrollment plans. Amakuru agasha kwa Jonan Singwire. Wemere Jonan Archbishop wahumwire Dr. Henry Rukolombi yarabura abakristo mu district ya Bweju okurekeraho kwetombwita okashangurahanga okubahanga kakore nshobi. Yabegambira izuba hari nyakitoko cya Kiyovu Uganda ombusaba dikono bwa Nyakasha ko mu Rubuhweju district omurutaya yorwe urutebekanisiwe ankore Western University. Jesus, yes, the Son of God, creator of heaven and earth, your creator. Archbishop Orombi yahumuriza abo bona behwira amasiko naba barukweta abantu benyuma ngo byonane bihinduka. You come from a home. Your home is poor. Don't lament. Don't feel sorry. God knew that man will be your father. And that woman will be your mother. You didn't ask. Did you? So you find yourself there. And God has put you there. You know why? God wants you to bless your parents. Itwe ntubelivinga ngo nke university etandikirwe ekanisa okuhereza abana values emicwe yo kuturajya umunsi ni kikuru okukiza even na academics. Omumbaru kora National Council for Higher Education Baba Arthur nabebembezi ba Buhweju district bahikomo kushabuko abo bwegese ubukirizi bw'umwana na rugaha nashoma anyway. A university means universal. It means universal. Universities tugire twagicentura twagicekinga ni university shikire. Actually, you go and check on the civil servants of Wales, you will find more are from Angoi University, especially in agriculture. So please, mutwarabana university jo. Nkurebaha ababahereza bamukama mukurebaha nabakora umurimo gw'amani munonga munzeki ubwejeje yakubire dali ngokweri twakubire stine kitwine kanogira ngo ekigambo cya mukama kiriziraha cyashekijaha omukushabuko haruhabekereza Yesu Kristo nko mujunu wabo gasha kwa Michael atuachire webere atuachire Michael katumureho tugaruka. Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act.
abakozesa nimwe nimujukibwa kumanyisa ministry aha abantu abaganyira mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari ha mirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebikukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga itano mukaga itano naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri ibanja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okuhika habiroto byabo ebyo bwegese obuharurengo katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi eri na chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chigarama People Sacco keeps abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kwendera ebiro 20 byokwezi kwikumi omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinje omutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurbuhweju mbarara site ibanda omutauni hamwe na sanga omurichuruhura district manya ebyo kwangura harmente amabuzi nebindi binji keeps financial services for all Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinzirweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkori umukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 25 ekitongole kiri kukurira bururu omwihanga nibamanyisa abantu mwena ngo nibaza kworeka emyanya yo kutererwa hakaruru omurupapura rwa New Vision hamwe na bukede kutandika n'ebirabiri na bina byo kwa mwenda okusiya ebirabiri na mushanju byo kwa mwenda 2025 nko kubyakwerekwa hahifi ebirabiri na bina byo kwa mwenda Central Region hamwe n'endembe zindi ebirabiri na 5 byo kwa mwenda Eastern Region hamwe na za municipality ebirabiri na mukaga byo kwa mwenda Rurenje Reserve ebirabiri na mushanju byo kwa mwenda Northern hamwe na Western Nile Region Musigwa badomu rwa Katoli kundongozina nanywedde kano ka Luvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoro okolola okotyongoka kwata kano Muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu ndi oweno yesije
n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Statistical High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima aba Fresh Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka aba Fresh twabashikirire batereza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya Fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni 5. Eyabusha. Kaba, tema. Kaba, tema, nyota, irinda, pepsi, kebera joko, wangure birabo, kakasa ruvimbo, wangura yava mpiro, kaba, teme nyota, kaba, teme nyota, kakasa ruvimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervis. Chicken to the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kamechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo n'imirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. DSTV introduces Kawiki for everyone. Now you can pay DSTV weekly and enjoy your favorite shows for as low as 5,500 shillings for 7 days. You watch when you want. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda is regulated by UCC. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Daddy. Anti kuhaya
Aiwenga mvuga. Sisumagire echo shua. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de Super mustairompia. Then you kabo de smartphone nevi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de Super mustairompia. Then you kabo de smartphone nevi yakabibiona. Tunjire kabode super esimu nse ya smartphone lero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka lero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri yahariwe turi hamwe amashemerero gito tigine kizivira amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa MTN nerebero Uganda Communications Commission. Makuru Professor Ephraim Kamuntu umuhabuzi wa president ahanshonga za manifesto kandi kwasire bendera ahabwa shema House nashaba baturo kwehara okwebaganisamu ombyo butegeke Kamuntu abire nabugana abatura omuri Kigarama na Kasana omukiganiro cy'ebyentunguka ari kuvugana aho abatura mu Gombora ya Kigarama na Kasana mu kiganiro cy'ebyentunguka Professor Ephraim Kamuntu ashabira abanyashema kureka kwebaganisa mu kureka kora amabwe entunguka abantu barugarama bakama barugarama bakizo muri kiko kuganira ibintu bikuba kwataho kegombora ebintu ebwatirine netunguka yegombora rero batero mfuba bareba iturigire kandi cyansemeze kureba iturigire kugarama kaguriyo mu hatine gombora ubine noshanga bacyembe naba bona bari abagize ba professor oshanga noni ebyo bakansa yo abebembezi nibashaba baturo kwatanisa bakakora hamwe nimpura ngo hariho ibintu bikwenda kuwongeraho omuntu owaburisho no barabe entasi ya hati president Museveni aturetire PDM concoction mesibwa tukamanya PDM ntibase kukikozesa tukafunamu nano kongera kushaka abo ba government programs nyingi konka abantu bakuba batazimanyisibe ando shanga ngo mutaganyirwa mu we ahamyoge president Museveni ariyo nageza gukora making a sure mwitase y'abantu maka yagira hiyo eshonge cy'ubunisha nyine natangire kugitamba mu bantu mwe oro mushema baba mbingi to kabebembezi twakwatara hutabantu oganira nkoku kutebekanisibwe kwetorora amagombora gonago muri Shema South Omugande Professor Ephraim Kamuntu nabugina abazira Kasana Secondary School mu ntebekanisa zo kombekisho merere kaza hamtindo education to your life right now here and now nyene ngumboreke bana mwe teine chindo munsomu ekiri more important to you than your education. I want to confirm to you that this was not air. Already things have started coming. And our plan is as a ministry, by mid-October, we want to have handed over this school, to the site to the contractors to begin work. And it will take 10 months. abari kwebemberisha mereni bagera ngo tuyembara bo kugumirwa kwinji abwo kubure bukoreso and I'm happy to say where is over twafuna update yo kurwa wa commissioner mwe 2015 yo kwikumi nsakwane ngova in the site icya kabiri
nyina kusimba abashomesa abazire erishome tukatanduka twine abana 56 konkato myaka ena twasaba na bishatu so mbweni turabo mu bizo byinji konkanto teka ngo kutaya kwa kamishana namasuka ge yatuhereza kugira ngo Statistical neza kutandikisha hayona tujya kwa twabirabamo ndi Anita Tukunda webare Anita Atkunda timu ya Mbarara City FC neija kutandikira emizano yayo yomuka ubwo heru kugizanira umuceye cya Rwamwanja umuri Kamwenge bwanyuma y'ikigombe cy'urukuru mpire cya Uganda echa FUFA okuzibera akaceka kutayayisa emizano ahabwemberambi eyechayi Mbarara City batwire n'abatendekerwa cyayi cyantare umuri kaceka kandi coach Simon Mugerwa nagira ngo echa Rwamwanja tubacineho buzubu ubwa nyuma yo kuzuberwa kuzanira akaceka habwe mberambe caye cicurumu Mbarara City furira makagaya ya gatara Rwamwanje muri Kamwenge kilomita zigana 50 ku rugambara aheru kwija kuzanira mu hamizano yayo yomuka okutandukana na season G bitu n'ubucera biciricityo umutende Simon Mugerwa nagira ngo bo bariyo nibetebekana so kuzana kusinga ahatari yaho bazanira nene okubana paka Rwamwanje naye kisawe kirungi twagenda tusanga friend environment simbi naye bakuba distance yekabwe muwanvu naye tusubira nti bajja kutereeza waka mu future tusambirewo ne tunawatu bakusambira eri we are ready to give us serve in okulanga tufuna result makaga fabo abo bwahati nibatendekerwa hacaye cyantare skuru muri kaceka kandi Mugerwa nagira ngo timu yongerwa mu bazana basya abar kugira ngo bizere binetigenderwa abasambi abapya aba inexperience bakubye digeno abayise mu system ogeno okulaba nti familiarity weri mu environment n'abasambi abagirimu so tusubira tugera tandika bulungi tuli ready to go okuchallenge okuteka wembere no telekansizeje kulijera timu kokweri no kufatandikire niteka kukoraje soneje abazani sayinja abazani barungi bakoche n'abarungi so ati nkitwa bizire benda kuti kutahembera zanaje bire timu yafuna ubonero abongeramo barmu Umoni Kaka Ian Amanya Clinton Kamcha Ibrahim Tembo Gaddafi Kachanchu kandi Thomas Kakande hamwe na Arafat Nsubwa bagarukire Mbarara City neija kwiguraho ne ya polisi hizo bariyo rwa Kanoru kandi neija kutaya isa UPDF ahabirosha tujyo kwezi kwikumi ahara Rwamwanja amakoraga gashakwa Logias byamkama Logias umutebi wa club ya PSG Ousmane Dembele enzarwa ya France umukire cya Bushesheri Izoba yatoranwa nko mutendesi w'umupira